Turamukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kunezezwa no kwibona mu bikari by'Uwiteka Imana. Tunafurahishwa na kuona tumejiona malangoni kwa Bwana. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Tunejejwe no kubona bene data. Tunafurahishwa na kuona wandugu hapa. Bene data Mike. Ndugu Mike, bene data Ombeni. ndugu Ombeni, baduteranye hamwe nao. Tunakusanyika pamoja. Turanezerewe. Tunafurahi. Imana ibaho pia Mungu awabariki. Nukuri biradushimisha. Kweli natufurahisha sana. Burya mwene so ni kitu gikomeye. Ndugu yako ni kitu ambacho ni muhimu sana. Hatu na makabila kujuana sababu tunatoka katika wilaya moja na maraso ya Yesu Kristo. Ni damu ya Yesu Kristo ndilo ayo maraso ni yatugize umwe na Ile damu ndilo tufanya kwa mmoja kumenyana ndilo acha tunajuana bure kuzamumenya singalijua Mike bwayo maraso biduha ya ile damu. Amen. Amina. Twese ko turi hano ntabwo twavuze mu karere kamwe hatukuzaliwa ndani ya maraso y'umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye kuba umwe. Imana yacu abicyubahiro kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Turanezerewe kongera kwibona mu bikari by'Uwiteka Imana. Tunafurahishwa na kujiona malangoni pa Bwana. Icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Reka duhaguruke. Wacha tusimame. Tusome igitabo Yona. Tusome kitabu cha Yona. Yona ibice bibiri. Yona sura 2. Turahera ku murongo, turasoma umurongo w'icumi wonyine. Tutasoma shairi ya 10 pekee. Undi mwene data turebere Zaburi. Ndugu mwingine atazama kitabu cha Zaburi. Turebere Zaburi. Zaburi ibice bitatu. Sura 3. Turasoma umurongo w'9. Tutasoma shairi ya 9. Ndasoma mu izina ry'Umwami wacu. Tutasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ryishimwe kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Amen. Amen. Agakiza kabonerwa mu Uwiteka. Umugisha utanga we ku bantu bawe. Amen. Data twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kutwemera kongera kuboneka muri uyu mugoroba turi bazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwinginze rero kugira ngo ubwo tugeze imbere yawe, imbere ya byose twezesha amaraso yawe Uwiteka mwa Imana, icyari cyo cyose cyatuma tuboneka muri iteraniro gitsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Dore ijambo ryawe rirasomwe, emera dukuriye mu byoka byacu by'uyu munsi, uyu mugoroba utubere umugoroba w'umugisha, tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubasha kwicara. Tunaweza keti. Tunejejwe no kongera kwibona imbere y'Uwiteka Imana. Tunafurahishwa na kujiona mbele ya malangoni pa Bwana. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Tumaze iminsi iwacu muhira, twahuye na byinshi, duhura n'intambara nyinshi, ariko uyu munsi wa none Uwiteka Imana yongeye kutwemera kujya mu bikari bye, n'iby'agaciro gakomeye. Hari benshi bapfuye, kuba uriho ntacyo watanze. Hari benshi bari mu bitaro, kuba uyu munsi baje guterana byose ni umugisha w'Uwiteka Imana. Iyo Mana yacu rero ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo duheruka hano baratuganije batubwira bati ngo reka ndirimbe indirimbo y'umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye yarafite uruzabibu rwiza, arutegurira umurima mwiza, aranaruhingira, ararukorotira neza, kuko yiringira ko ruzera imbuto nziza, ariko noneho agiye gutangara rwera indibu. Rugiye kwera indibu nawe kandi yari yarutabiriye neza, yakuye bwiri n'amatovu, buri kintu cyose yagikoze, ariko rugiye kwera rwera indibu. Aravuga ngaho nimunkize njye n'uruzabibu rwanjye, icyo nagomba kurukorera ntakoze ni ikihe? Nukuvuga ngo yararuhingiye, arushakira ifumbire, aranarukorotira kugira ngo hatagira ibyonnyi birwinjiramo uko byiboneye, kubera ko batubwiye ngo umurima wo ku nzira uba ufite ibibazo byinshi, winjirwamo n'uwo ari we wese.
anatafuta kwenda kwenye chooni. Ibyo akemura agakemurira iyo hirya. Kubera iki? Ni umurimo uri ku nzira. Ariko Uwiteka Imana aravuga ati umurimo wanjye reka ngukorotire. Iyo korotire iyo korotire ni amaraso ya Yesu Kristo. Niyo yonyine aturinda abadayimoni bakatubura. Ayo niyo aturinda imyuka mibi ikatubura. Yadushaka ntitubone. Kubera iki? Kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Ngo maze aravuga ati ubwo ruteze ngiye gusenya korotire maze rwonwe rukandagirwe burya iyo rivuyemo utakiri munsi y'amaraso n'ibyagutinyaga biraguhangara. Ibyagutinyaga byose ibyo byose birakwinjirira, binaanza kukuvamia. Ni ukubera iki? Ni sababu gani? Umetoka katika kipango. Imana yacu icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Ilikuwa hukumbushana kwa jambo litaongea neno la kusema eti agakiza wokovu kava ku Uwiteka, inatoka kwa Bwana Mungu. Ako gakiza ile wokovu kava ku Uwiteka, inatoka kwa Bwana. Burya no kuvuga ngo Uwiteka Imana yateguye umugambi w'agakiza uhereye kera mbere yo kuremwa kw'isi. Nibwo Imana yateguye umugambi w'agakiza. Nukuvuga agakiza ntago kava kuri Ashere, nta gakiza kava kuri Kumbuka, gakiza kava ku Uwiteka. Amen. Kubera ko Imana yakumenye mbere na mbere. Imana umugambi w'agakiza yawuteguye tutarabaho. Kubera ko ibi biri kuvuga iti abo namenye kera narabahamagaye, abo nahamagaye narabatsindishirije, kandi abo nabatoranije mbaha n'ubwiza. Amen. Ni bande abo yamenye kera. Nukuvuga ngo ntabwo tumenyekanye none, ntabwo turiho none, ahubwo uhereye mbere na mbere twaturiye mu bitekerezo by'Imana. Bwana Mungu. Amen. Imana yari ibizi. Imana yari izi ko none tuzaduteraniye hano. Imana yari izi ko none marayika tuzaduteraniye hamwe. Imana yo uhereye mbere na mbere yari izi ko iyi tariki marayika azaba ari hano. Amen. Kubera iki? Kuko Imana imenya ibintu byose ari ibizi mu iteka kabla hayapatikana. Amen. Imana yari ibizi mu iteka. Ibyo byose iyo plan irayitegura, itegura n'umugambi w'ubucunguzi byose Imana irabitegura. Yari uyu munsi uzaba wicaye kama leo utakuwa hapa. Amen. Amina. Kubera ko muri plan y'Imana, Imana yo igitungurwa. Abantu turatungurwa ariko Imana igitungurwa. Mtu anavambiwa kabla lakini Mungu Imana yari izi yuko uzaba wambaye uko wambaye uko uyu munsi. Unavala kubera iki? Imana byose ibimenya mbere. Imana niyo ituma umuhanuzi, inatuma nabii imubwira kujya kuvuga ibyo yo yari izi kera. Kabla haijafa umva ubuhanuzi ravuga sikia nabii ishyanga rizatera indi shyanga, urukundo rwa benshi ruzapoa, ubihanure. None uyu munsi wa none biri gushyikira mu maso yacu, ariko byarahanuwe ryari? Kera. Amoko azasubiranamo, muzaba n'amahanga, abantu bazatatana. Kubera iki? Uyu munsi wa none biri gusohora, ariko byateguwe kera muri gahunda y'Imana. Imana yari ibizi. Amen. Amina. Ntitwa tuzi ko tuzibona muri Amerika, ariko none muri gahunda y'Imana Imana yari ibizi. Imana yaremye umuntu, aliumba mwanadamu, yuko umuntu iremye Adamu. Amen. Yaremye Adamu, aliumba Adamu, izi ko Adamu azacumura. Alijua kwamba Adamu ataasi. Imana yari ibizi kazacumura, ariko ntabwo byari mu bushake bw'Imana gucumura ku muntu. Kwa mwanadamu. Amen. Amina. Ntabwo byari mu bushake, haikuwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Imana alizi kaza Mungu alijua kwamba ariko ntabwo byari mu bushake, lakini haikuwa ndani ya mapenzi ya Mungu kuasi kwa mwanadamu. Bali Mungu aliandaa, yaremye umuntu, aliumba mwanadamu kugira ngo azayikiranuke, apate kuwa mwenye haki. Amen. Amina.
Imana imaze kurema umuntu, Mungu alipoumba mwanadamu imenya ko azacumura. Imana itegura umugambi w'agakiza kugira ngo uwo muntu Satani namugusha mu cyaha, Imana imucungure. Mungu apate kumkomboa. Amen. Amina. Nico gituma ndio sababu mu yakuvuga ati mbona ufite igitabo, ninaona anayekuwa na kitabu kinachofungwa gifunze, kinapofungwa kandi cyanditswe imbere n'inyuma, kinaandikwa mbele na nyuma, ndizwa no kubura uwagifata ngakibumbu. Icyo gitabo ni ikihe? Ni cyari cyanditsemo amazina y'abera majina watakatifu kuremwa kw'isi, tangu kuumba kwa ulimwengu. Amen. Amina. Imana ibyo byose abiteguye uhereye kera, tangu awali, uhereye kera kose. Imana irakumenya, Imana iraguhamagara, Imana iragutoranya. Ibyo byose ntabwo bibaye none. Mu migani ari kuvuga ati, ndani ya mezali kwa sema eti kama rebe, wacha nipatazame mu imigani mezali bakia uhabona narebe hafi 8 ona atakamata sura 8 ku murongo wa 22 je dewo dusomere kwa shairi ya 8 ku murongo wa 22 8:22 Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira iki icyarema, nta kimwe ararema yarakugabiye, nta kimwe ararema yaragutoranije, nta kimwe ararema yarakuzi neza yuko uzakira agakiza, kama utapokea wokovu. Komeza, endelea ndugu. Isitararemwa, kabla ulimwengu hajaumbwa, uhereye kera kose narimitswe. Burya ntabwo tumenyekanye none, ahubwo uhereye kera kose twari turi mu bitekerezo by'Imana. Amen. Nukuvuga ngo ujya wicara uvuga uti ngo burya mu Mana, Imana yarinzi ngo alikuwa ananijua. Amen. Amina. Nukuvuga ngo icyo gituma yavuze ngo alisema eti nanze Esau, nilikataa Esau, munda Yakobo, nikapenda Yakobo. Bakiri munda ya nyina, wakati walikuwa ndani ya tumbo la mama uragira icyakora, kabla hajatenda kitu, kandi uragira icyakora, urakora ikibi, urakora icyiza, ariko Imana ibakunda kubera ko mu gutoranya kwayo yabatoranije uhereye kera. Tangu awali, kera zamani, Imana irakumenya. Mungu alikujua, izi ni izina ryawe, najua na jina lako. Amen. Amina. Ni izina ryawe irarizi, nicyo gituma ndio maana ntabwo abantu bajyamo, ntabwo bajyamo bavukiramo, bari banazaliwa ndani, n'abari basanzwemo. Burya n'ukuvanga bari basanzwemo nta nibo banazamo, naho bazamo bageramo bakanasohoka. Niba atari ibyawe ntabwo uzabishobora, niba atari ibyawe uzageramo bikunanire, niba atari ibyawe uzavuga ati ibi bisatsi birangoye, niba atari ibyawe uzavuga ati gucyanga porodo birananiye, niba atari ibyawe uzavuga ati imyambarire yabo irananiye. Ni ukubera iki? Abina byako agari ibyawe, ariko bene byo barabyumva akavuga ati iyo ni Amena. Nicyo cyatumye Petero aravuga ati, Imana Yesu aramubaza arababwira ati, uyu munsi ni ukurya umubiri wanjye mukabona amaraso yanjye. Uyu munsi wa none nicyo kigezweho. Abandi babumvise ati, twebwe rero ntabwo mu mategeko ntabwo twemera kurya umuntu, inyama y'umuntu kirazira, no kunywa amaraso ye kirazira. None twebwe turagiye, kuko atari ibyawe, kuko atari ibyawe uzabyumva wumve biraremereye, kuko atari ibyawe uzabyumva bikunanire, ariko niba ari ibyawe uzumva nyine ari Amena. Amen. Amina. Birangiye lipokwisha, Yesu arababwira ati, Yesu akawaambia, none mwebweho sasa ninyi musigaye muri gukora iki? Munabakia mujifanya mwagenda mwende, mubonye ko abandi bagiye. Petero ati,
twakuvaho tunaweza toka tukajya kwako kurinde kwenda kwa nani? kandi wewe ufite amagambo Wewe ndio atanga ubugingo. uzima. Ni wowe Ni wewe ufite amagambo unakuwa na atanga maneno ubugingo. anayetoa None tukuveho uzima. tujya Tutoka kurinda kwako, twende ahubwo kwa wadutimbiye. bali. Bwira niba nibahere ku birenge cyangwa niba ari ku mutwe. Kubera iki? Sababu gani? Petro Petro yeye alipojiandaa, niba ari ukumurya ndamurya, Takula. niba ari ukuyanywa ndayanywa, kubera ko nta handi ho kujya. Hakuna mahali pa Ijambo kwenda, rikomeye bali neno. ryorohe ugomba kurituramo. Tafanya. Uko ryaba rimeze kose Iwe ugomba vile kuryubaha. yote, Uko ryaba rigoye ukasikia, kose wemerewe kurituramo. Kubali kuishi. Oya byumve neza. Sikia vema. Umuhanuzi araza, Nabii anakuja. Imana yamubwira iti Mungu akamwambia nabii, genda kwenda, jara mu nzira, kwenda ndiani. ubona umubwira ati Uonaye yote Kubita. utamwambia. kubita, Piga, fata unkubite. shika unipige. Nembo kubita Mimi nikupige? fiti nawe, Nafia nini na wewe? ndavuze ngo nkubita, Ninasema nipige, nta singukubita. sitakupiga. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, Hivi unakataa neno la Mungu, ubwo wanze ijambo hivi unakataa ry'Uwiteka, neno la Bwana Mungu. tugitandukana, Tukitengana, simba itakulalua. undi aragenda. Akaenda. Kubera iki? Sababu gani? Ijambo Neno, umva sikia, yorohe iwe nyepesi, ikomere, iwe nzito, ugomba kuritura. utapata kuishi. Arongera agenda, Akaenda ageze tena. imbere gato, Alipofika mbele kidogo, wa mugabo wankubita, wewe mwanaume usinipige. reka nkwereke sha, Acha nikuonyeshe. naragiye ndakora. Na nilichunga ng'ombe, nitakuonyesha. Muhizi umupikisa aho ngaho, Munipe fimbo hapo. aramukubita, Akamupiga, aramukubita, akamupiga, aramukubita, akamupiga, amurema inguma, akamfama jeraha, akamupiga kabisa. afata umupikisi neza, Akafika fimbo, aramukubita, akamupiga. wenda yaravunitse afata n'indi, Lauda fimbo ilivunjika, akashika na ingine. arangije. Alipomaliza, Imana iguha umugisha. oh, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kubera ko Sababu gani? Imana hari icyo ishaka gukora. Mungu kama na Uko mpango wa bimeze kufanya, kose ugomba kuyicamo. lazima utapita. Amen. Amina. Kubera iki? Sababu Abo gani? yamenye kera, Wale alijua tangu awali, yarabatoranije. aliwachagua. Abo yatoranije, Wale alichagua, yarabahamagaye. akawaita. Amaye kubahamagara, Alipomaliza abamubwiza. waita, akawapa Kubera iki? urembo, Ntabwo agakiza, wokovu. akagakiza Hii wokovu ntabwo ari imikino. sio mchezo. Ijuru tujyamo Mbingu ntabwo ari tunayoingia. iry'abakuyomba. Haiko ya ntabwo ari Yagiye jambo. kwa muyomba yashashariza, ariko mu by'Imana nta mashasha abamo. Niba umurongo ari straight, Kama jani ya kuendelea, nta kindi cyo kuvuga, kuna ingine ya kufanya. ni ukugira ute, Ni kufanya Imana nini? ivuze. Kama Mungu amesema. Amen. Icyo ryo cyatumye Yona yavuze ati, Ndio maana Yona alisema eti Mana, Mungu, agakiza wokovu kava kuri wowe, inatoka kwako, nta handi agakiza hakuna kava, mahali pengine nta handi agakiza Hakuna tugakomora mahali pengine uretse tunapata muri wokovu. Yesu Kristo. ndani ya Yesu Kristo. Imana Mungu imaye gutegura umugambi w'agakiza Ilipoandaa mpango wa wokovu pale pale, kashyitse ryari, Ili- igihe Yesu Kristo wakati yazamutse Yesu igorogota, Kristo alipanda none Golgotha, aravuga ati akasema, byose yote birarangiye. imekwisha. Amen. Amina. Umugambi w'agakiza Mpango wa wokovu wateguwe iliandaliwa isi itari yaremwa. kabla Imana ulimwengu yakumenye hajakuwa. Mungu isi alikujua itari yaremwa. kabla Imana dunia haijaumba. yamenye Mungu isi itari yaremwa. ulimwengu haijaumbwa. Nicyo gituma Ndio maana niyo uguye mu ikosa, kama unaanguka ndani ya Imana kosa, yari ibizi, Mungu alijua. yari ibizi, ariko ntabwo byari umugambi w'Imana ko Alikuwa mpango ugwa wa mu Mungu ikosa. kusudi utaanguka ndani ya makosa. Ntabwo biri mu mugambi Haiko ndani ya w'Imana, mpango wa ahubwo Mungu. umugambi Bali w'Imana mpango wa wari Mungu ukugira ngo ilikuwa kusudi uture mu ijambo pate ryawe. kuishi neno la Mungu. Nicyo cyatumye Ndio maana Adamu akimara gucumura, Adamu alipoasi, Uwiteka Imana arababara, Bwana Mungu akausi ibabaye ako kanya, Pale aho pale. kugira ngo ifate Adamu, apashike Adamu, kandi yamubwiye ati, Alikuwa amemwambia, nimurya kw'iki giti kula hii no mti, gupfa na kufa muzapfa. mutakufa. Ariko akimara gucumura, Alipomaliza aho kuasi, kugira ngo Imana kusudi Mungu ifate Adamu pate kushika ihita Adamu, imuhonyora, pate kumuvunja, ifata umwana w'intama akashika mwana kondoo, iramubaga, akamchunja, imukenyeza uruhu. akamuvalisha Burya ngozi. biriya bibabi bavuga Ile majani wanasema
nibyo abantu biremeye, ni watu ambao waliumba, nibyo Adamu na Eva biremeye, ariko Imana yije yabambitse uruhu. Yeye aliwavika ngozi ya kondoo. Byerekana iki? Imbabazi. Amaraso yatonyanga, nukuvuga ngo hapfuye iranyama ntama ile kondoo ije ikigereranyo cya Yesu Kristo. Imana yareba, Mungu anapotazama igitonyanga kikagwa, toni la damu. Kubera iki? Kibambitse. Sababu gani balimuvalisha ngozi? Ibibabi bari bambaye byari iby'akanya gato. Nicyo gituma n'uyu munsi none iby'amadini arema byose ni iby'akanya gato, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Amen. Amina. Oya byumve neza. Sikia vema. Imana ibwira Yeremiya, Mungu akamwambia Yeremiya we, Yeremiya, turebere Gedeo. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Sura mbere sura shairi ngapi? Yeremiya igice cya 4 sura 4 murongo shairi igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Shairi ya 4 na ya 5. Amen. Amen. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema. Nakumenye, ijambo ry'Uwiteka rimuzora amubwira, nakumenye kujua ntarakurema, kabla sijakuumba. Nakumenye nilikujua ntarakurema. kabla sijakuumba. Uwiteka Imana tuzi tutaravuka, anatujua kabla hatujazaliwa. yari izi ko ilijua kwamba Buyaza wari umuririmbyi hano, yari izi ko Venise azari umuririmbyi, yari izi ko abasore bazari kuyiririmbira. Kubera iki? Yabamenye tutarabarema. kabla hajawaumba. Amen. Amina. Komeza. Endelea. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka. Amen. Burya ngo ikimara kuturema yatumenye itaraturema kandi iranatweza. Umva ugaciro. Sikia dhamani hiyo. Yaranatwejeje. Alitakasa. Kuvuga ngo yarakuremye, alikuumba, irangije kukurema iranakweza. Anakutakasa. Ibicumuro byawe yabibabariye kera, alisamehe zamani. Amen. Amina. Iranakweza. Inakutakasa. Nakwejeje, nilikutakasa kabla haujakuwa. Turabagaciro. Tuko watu wa dhamani. Turabagaciro. Tuko wa dhamani. Nicyo gituma ndio maana mwene so, ndugu, niwanga mwene so, kama unachukia ndugu yako utakuwa mtu wa kufa. Kwa iyamupfiriye, sababu aliyemkufia ikemera kuzamuka igorogota, anapanda Golgotha, anamwanga damu yake kusudi apate mupata, uzaba yisuzuguye, utakuwa umeizalau. Mwene so, ndugu yako Yesu Kristo, Imana ubwayo, Mungu pekee, isiga icyubahiro cyayo, anaacha heshima yake, iririmbirwa ati uwera, mtakatifu, uwera, mtakatifu, isi yose yuzura icyubahiro cyawe, ibizima uwera, abakuru 24 uwera, abaseru afi uwera, abakerubi uwera. Ibyo byose irabisiga kugira ngo ibone insuzugurwa hakuzalau kama mimi. Numusuzugura, ukimzalau uzabusuzuguye mu bandi, utakumezalau aliyesulubiwa. Amen. Amina. Harabajya basohoka, kuna wenye wanatoka bakuma ngo tugiye gusohoka, nasikia watu nataka kutoka nje, kuramutsa runaka, nisisalimie fulani, anachomoka na kwenda. Ukuchomotse vile unatoka na Mungu umetoka. Ubwo wirinze bene se, ubu unajirinda wa ndugu yako, ugachomoka kugira ngo bahunge, n'Imana ubwayo wayihunze. Burya Imana ntabwo uzayibona iza n'ibirenge hano, Imana iri muri bene data. Amen. Imana iri muri Mike, Imana iri muri Muhihi, Imana iri muri Gedeo, Imana ituye muri twe. Inakuwa ndani yako. Amen. Amina. Nukwanga iyo Mana, kusema Mungu yule, bamwe bazaza bavuge bati, azavuga ati mwumve imbere mwankozi ibintu, toka ndani watenda maovu.
nari ndwaye ntimwansura, nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, ko tutakubonye ubwo mutabikoreye babandi ubwo mutabikoreye babandi burya ninjye mwirengagije. Niwanga kuramutsa mwene so n'imbere y'Imana uraye nkomeje, uzagira bizakugora. Fika hapo itakuwa shida kwako. Kikuhunga umugisha w'Imana. Nakimbia baraka ya Mungu. Tuyadusohoka abagabo bagatonda. Tunatoka wanaume wanafanya mlolongo hapo. Abasere bakigumbira wadada wanakuwa huko. Ako kuki mutagira umurongo? Sababu gani umuntu wese agenda kwa mu biganza bya mwene kusudi avuga ati Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kera bene data baratoka. Zamani wa ndugu walikuwa wanatoka nje. Wanasalimiana. Umva. Sikia. Niba tudasangirira ku meza y'ibirayi no ku meza y'ijambo ntabwo tutagize kwisangirira hayo tutaichangilia yako. Niba tutashobora guhurira hara muri kama tutende hapo ndani ya long way ngo turamukanye tupate kusalimiana twifurizanye umugisha tujane baraka. Iyi meza uri kuyikora hii. Hii meza inafanya ko nini? Igendere hakiri kare. Wende mbele ya wakati. Nta mumaro. Hakuna mu by'Imana ufite abakunzi n'abana. Wapenzi na wachukia na wewe unachukia. Abo wanga nabukuru. Umenya ngijuru uri kujyamo kwamba mbingu naingia. Hari. Haliko. Kubera iki? Sababu gani? Mubo yamenye kera ntabwo urimo. Mubo yatoranije ntabwo urimo. Mubo yahamagaye ntabwo urimo. Umva byumve neza. Nukwanga ab'Imana uko byameze kose nicyo gituma nta cyaha na kimwe kitabasha kubabarirwa. Nta kosa na rimwe. Hakuna dhambi iki nakumenye ntarakurema jua kabla ukuumba na nkweza harabaho harakurema mu ndanyo ndakweza ubwo Imana yatwejeje umva nukuvuga ngo sema Mungu tugomba kuba umwe tunapasha kuwa mmoja. Nuona mu muryango banganye unaona ndani ya jamaa wanachukiana urwo rugamba uzamenye urakomeye ile vita ujue kwamba ni vita kabambe guhuza abo bantu kukutanisha wale watu itakuwa shida ariko lakini abavandimwe wa ndugu barenga icyo bapfa wanavuka kile wanafia bakareba kibahuza akaba ari cyo bubakira bakavuga bati nubwo twarwanye ariko lakini data numwe uwatubambiwe uwatuzamukiye Golgotha ni Yesu Kristo ubwo icyo twapfaga tulikuwa tunafia tugishire hasi tukiweke chini. Amen. Amina. Ngaho icyo dupfa kile tunafia kizatuma tutaramukanya acha tusalimiane. Nikire kiko wapi? Imana irebye amafuti yacu Mungu aliona makosa ikareba icumuro byacu ikareba ibyo dukora byose nukuvuga ngo nta nuwajya ahinguka uhingutse hariya yajya imuniga ariko kubw'imbabazi zayo yazamutse Golgotha uri gutukana ukiri kurwesha ariko waza ukavuga ati Imana mbabarira Imana ikakubabarira yitaye n'ukuri inzobe yitaye kuri mwiza ahubwo yitaye ku maraso yayo kuko yakumenye kera isi itari yaremwa kubera kumenye kera ibiha agaciro di amen ibiha agaciro kubera gutoranije ibiha agaciro kubera byonyine ayo pekee yanditse izina ryawe aliandika jina lako utaravuka kabla haujazaliwa. Oya byumve neza sikia vema hatuna rubao kabisa wakati nilikuwa naipenda lakini hayo nukuvuga ngo Imana yanditse izina ryawe Mungu aliandika jina lako mu gitabo cy'ubugingo byari cha uzima kesho umwaka ushize mwaka ilipokwisha hapana abadiveni waje basema bakavuga kwamba Mana unyandukure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo niba utanditswemo uteze kutandikwamo utakuwa tena
niba utanditswemo kama huandikwe ndani ntabwo bazakwandukura hata kutoa ndani. niba uri mu gitabo cy'urupfu nta n'icyo urimo, niba uri mu gitabo cy'ubugingo nta n'imuri. aho ngaho buri muntu wese ari aho yatoranirijwe, alichaguliwa buri muntu wese. kila mtu. oya byumve neza, Sikia vema, umugabo umwe araza, mume mmoja kaja, Yesu ndashaka kugukurikira. Yesu anatafuta kukufuata. ushaka kunkurikira? Unataka kunifuata? inyoni zifite ibyari, Ndege zina chicha n'ingunzu zifite imyobo, na mbeha zina matundu. urankurikira mujyane. Utanifuata nikubebe wapi? urika nkurikire mujyane. Utanifuata nikubebe wapi? niba ariko nkurikire, Nilikuwa natafuta kukufuata. ntabwo wamukurikira utarabitoranije. Hauwezi kumfuata kama haukuchaguliwa. aba bishobora. Wale oya byumve wanayoweza. neza, Sikia vema, Yesu araje. Yesu akaja. Petro, kurikira nifuate. Petro ntabyo kujishinga, Hakuna maanisha. bavuge ngo ariko nari mfite ubwato, Lakini nilikuwa na none ko nashyizemo n'isamaki ari abana bari kurarira. oya kurikira, nifuate. Petro asiga n'iyo ncundura, Akaacha asiga nyavu, n'ubwato akaacha na n'isamaki, na samaki akaacha. kumukurikiye Yesu uri kujyayo. Mbona unamfuata naenda wapi? nimukurikire. Sida nimeambia None ziriya nimufuate. samaki, Sasa ile samaki n'abasigaye ni za wenye kubaki. abo yamenye Wale aliojua, kera, abo wale yabatoranije. yale wachagua. ni ukuvuga ngo niba ari ibyawe Kusema kwamba ukibyumva kama ako kanya unaposikia pale umva pale, neza, unasikia ukumva vema. ko ari ibyawe. Unasikia kwamba oya ni byumve ibyawe. neza. Unasikia vema. Eliya yaraje, Elia akakuja. asangaho cyahiritse kiri guhinga, Akutana mahali Elisha analima. akiragira umwitero, Akatoka jo. ngaho abahurutse yiruka, Akatoka. uretse ngutwaye iki? Nimekufanya nini? reka manze nsezerere. Acha niage. umva, Sikia. hari umuhamagaro, Kuna mwito ambaye hawezi kuponyoka. uko byaba bimeze kose, Wako vile niyo yote. wakwifufira gute. umva, Sikia. Elisa aratanya, Elisha reka akasema, nsezere. acha niage. ibyo birakureba, Inakuona. ntabwo ibyo gusezera kwawe Ya kwamba ntabwo bindeba. kwako nione. arirukanka, Akakimbia. atemagura izana, Akakatakata ngombe. Akapiga. yemwe Ni baturage, nyote. ndabasezeye. Ninawaaga. ugiye he? Nakwenda wapi? wa mugabo mwabonye, Yule mwanaume mliona wambaye uruhu rw'indogobe, ambao ngozi ya utegeje umushumi, punda, ana- utagira ambaye umukandara, haina mukama, utagira kositime, hana ngiye kuba switi, umugaragu we. mtumishi wake. urumva utari ikigoryi? Suko mjinga kweli. abenshi bizera ubutumwa, Wengi waliamini ujumbe, wenda ntabwo ariko ntabibonyeho, lakini mimi kuko niliona. nakuriye muri Sababu Sunday niko school, mara ndani ya ariko hari abandi babikubita, kuna wengine walipigiwa, bagakubitwa. wanapigwa. biriya ugiye kujyamo, Bili unataka ariyo kuingia nama ndani. bandi. biriya abantu ugiye Vile kubatizwamo, vyote tunataka kubatizwa abagome ndani. Ni watenda maovu. bakagukubita, Wanakupiga. kuba gukubise se, Bonde wanakupiga. bakawukubita none, Wanakupiga ejo mu leo, gitondo bakumva kesho. ngo wanagiye, Unakwenda. ejo bakawukubita, Nakupiga ejo mu leo, gitondo kesho ukabisubiramo. unaenda. kubera iki? Sababu gani? aho yamenye kera Bwana alijua tangu awali yabatoranije. aliwachagua. niyo wagenza gute Hatuna ntaho pesa. wabicikira. Uliponyoka. Elisa amwirutseho, Elisha akamkimbia ako, aramukurikiye, akamfuata. cyatuma yamubwira ati, Ndiye alikuwa ariko anamwambia, wasigaye, "Nasubaki urahiye Uwiteka na kulapia Bwana Mungu n'ubugingo bwawe, na nafsi ntabwo yangu ndi busigare." siwezi kubakia." bagakomeza, Wakaendelea. wa mugabo wasigara, Wewe mwanaume subaki. urahiye Uwiteka Nakulapia Bwana n'ubugingo Mungu bwawe, na nafsi ntabwo yangu nsigara. sitabaki. kubera iki? Sababu gani? kuko abo yamenye kera, Sababu alijua tangu uko byaba awali. bigoye kose Hati nachosha. agomba kubituramo. Anapaswa ko yari kuishi. bose, Sababu inka alikuwa akaba bosi. zitemye, Ngomba na ese zikata. kiriya kigabo kizakumarira iki? oya, ibi murimo bifite agaciro kuruta inka zanjye. Zaidi ya ng'ombe zangu. Amen. Amina. iri jambo Neno rifite imbaraga, na nguvu. iri jambo Neno rifite agaciro, na thamani. iri jambo Neno rituma uva mu miryango y'iwanyu. Na icyo shida cyatumye za mazao. Aburahamu yabwiwe ati, Hata Abrahamu va anamwambia, toka ugende. wende. Amen. Amina. asiga Akaacha ababyeyi be, wazazi asiga wake imirima ye, na shamba ajya zake, hatazi. kaenda. ariko kubera iki? Sababu gani? kubera ko yamutoranije Sababu kera alimchagua tangu zamani. yari imuzi.
alikuwa anamjua yari ibyawe kama ni mambo bije uravuga ati amen byaza uvuga ati amen iri jambo nubwo rikomeye ariko ni iryanjye nubwo rigoye ni iryanjye nubwo kuramutsa umwanzi wanjye bigoye ariko ni ngombwa turamukanye kubera iki tuzaraganwa tutaliti pamoja ufalme. Amen. Amina. Burya nukuvuga ngo abo yamenye kera wala aliyojua tangu yabatoranije aliwachagua kubatoranya yabatsindishiriza ibategurira agakiza batarabaho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.